Noćni zamla, Renac Prvajan, Sobolog, igrač 44, Antoni Sa. Slobodna igrač od Sobrana. Slobodna Ali Regla, Radovnički podeljeno sa 3-1. Slobodna Ali Regla, Radovnički podeljeno sa 4-1. Todorovski dalje, Todorovski šutira, vodi Brera 1-0. Fenomenal. Hindea bi zaista mogao skupo da košta Strugu, fenomenalan šut i odlični potezi pre toga Todorovskog. Da. Jeftovski, njegov centar šut, ovo je opasno, ekspresno izjednačenje, 1-1 Ukpa. Da vidimo još jednom akciju, i ovdje uspeo Kauan da otkloni opasnost, a lopta je pala na nogu Ukpi koji je sjajno završio i dobro se zagradio da ne može eventualno tu Bekera, čini mi se, s leđa da